Anya ngay day taimat mo basang ko. Kasla na dagsinmat. Ay, kwa na. Fresh asili day toy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-loto chili oil. Wala na. Naimbag nga rod dadamula da nanang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagninay di palingki. 150 kada kilo. Ay, pudno day takunam. Nangina talaga iti palengke. Iso nga ano sakti mapanmang sabat iti paw itdananang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti awanan ba yung lalaki? Awan orpanidad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di kaya lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Namuwak laing kiniron sa sinublian na gayam day Jia Mary Ann. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno da ita ako ng friend. Ay. Awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita iti bar kalapasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo ang giinom bar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good! Umuna kami ka ni Baklay jay, ha? Sumaruno kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may nga oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O sige, namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatanlo tayo abote ti ara. Alawit tayon. Unay ka matan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rabi. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arang. Anya? Nagadumatan, friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, saan aya? Ngam, Ala, awanin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang gaw awin. anya? Ngem no kayat mo agumurakan ka. Ala, agawid kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kan sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ha? Ay, wala na. Kinapudno na. Nag-awis ngamin dagiti gagayam ko amapan ijebar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Gampilyam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasika, addan anak mo. Gam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo. Sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yung iti chili oil dito pwesto. Ay, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idinaminsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti orderyo. Sige. Naibus nga minin dyan tulog mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yung kaway. Unang Uncle. Inton bigat. Umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wala na.
Awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalaksid iti trabaho, kabaala mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nangro na kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, kat agsursuro atak pa'y iti script. Imbag lang nga isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat day tabalasang ko. Ngam di mo kumamat lip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabanog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang natin. Awan problema. Agyaman ako na, manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan iti lakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runakat addadwang anak ko ije probinsya. Una, isupay mo tamay tulong miken ka ti panaggatgatang mi kadagiti lakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ah, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Una, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija ba ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa, pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda ngamin aramida kalpasan ti trabaho ditoy. Ha? Anak ko mag-aramidam. Amumatan, ado tiyar aramida. No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan no kasta. Umay kami dita pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ababalin asan nga umay day tiya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day tangarod ti bagbagak kan kwa na. Ngam, diyak masigurado no makaumay. Mapantay diyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan mabalin? Ha? Pagsasawak day tiya babae no saan nga umay? Pasensya kay at talagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In promise ko nga min kini Manong John a deliverak itilako. Iso ajak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring kagayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapod no agayam kan ka. Tano na podno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka, aramidam kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada kan ka. Aboring ka agayam. Ni, itaman pa nga may kayo adwa diti boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijabar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun, akasangay ni Michelle ita. Ay, wan ga.
daya man niya. Iso apang nga asim. Taumay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin di nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaging bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag ka na kayo, taawan anak yu apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, at damang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod nomat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta ng gayam. Pasig lang nga kwarta tagday ti panunot na. Wan Makapaasar. dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day ang babae. Awan kan may sa, uray umay mat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan matalakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti palakibagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayem ko, no kas kadakwada. Wen nga ron, makapasair itirit na. Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataboring? Amumat ti makibagay ka iti tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga ron ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada ba't lang? Saan ka ba't ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayem mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman ak unay, manong Jun. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsak. Agrawan ti wallet ko. Awan matlang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak malangit na dalawan. Mabit lang. Ah, Oray siyak, friend. ah? Awan matlaan ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa yung nabayadan dagiti in order ta ngay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang na rin na, friend. Napartak namat nga minan. Saan pa yung damin nga ID iti wallet ko? Oray siya, friend. Oh, ang dami ni Jay. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo talaga. Isumatip nakadungkot di cellphone kan wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Ako na pulos ni kwarta. Pautangan na kumama eh. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga day ti alkansyak. Kaslangon pa isang agasot a kargana. Hala nga rudan ah. Ba't takay mo dalkan siyam? Tay supay nga igatang tay ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige, mabiit lang. Ba't takakon? Rabi, nga rumwar ka pa'y laang balasang ko. Wala na,
Masampol ang mapanak J-Town. Isabat ko dahito chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na. Agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpagpakarabi? Nang runa kat medyo adayoy dya town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order na. Agawidak adagos. Gapuntaan mo ten dagiti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gaputa sigun kadakwada. Boring nga kano agayam. Iso asaan dak mo ten akasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan da kan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramidan nyo dito para daan ti Jeep. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamatlaeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak ang makikuyog ka da kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan ang mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mo eh. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwarta mi apagpasahi mi nga umay kumay dya boarding house mo. Ha? Anyat kaya't yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami, iti pa nagsasaumikan ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga aldaw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastawit ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Tanong kasta tinapasama. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka la kuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend? Mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti pa nang ilatawan mikan ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na day jay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amuyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring at tao akas kanya. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend, Ala, hindi kayo madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatan. Tapno adda sa rinyo ang mapan agtrabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. Aw, at tinatengay sa anak-anak ko. Impaglasan nyo, nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala, titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana pali. Adda pa'y mat na ba ti akwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo, kang runani ti amin, ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay, kaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anasken nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay, nagyaman ako na anak, takasta ti pa nagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. At ang amin klase may inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngam saan kami ang makaawid? Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha?
Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naibag kada kayo ta nairwam kayo iti kasta trabaho. Ta di tama lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kasya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis nga aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kastaan talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Iso nga agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kailat ta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyaman nak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha, Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. ay, Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong ko na latan kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no igsam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitang-tangdan. Makitangdan da pa'y ayah no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar akaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarukar. Katne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan. Ta si kalangan ti umayagdalo si jay likod ti balay.
ken agis ismeten iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay, kato na. Awan parikot iti dayta ading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla, nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang, at damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan, agraduar ka gaya man na niya. Wan manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan abulan, agraduar kan iti kina-engineer. Wan manong. Awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusin nga kabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ana, di kay agsangitan pa. Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuha naga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Untatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot yung dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no, nawaya kayon ton inton umay alawas ton ya. Ha? Apay manong, adda ka diawis mo? Kwa, adamot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat celebraran na? Agraduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan sabat manong Anton. Ay, saan? Saan ka mangrabrabak? Punaw ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre ang pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka ni? Uwan manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat diti restaurant ko. Makitak ti kinasayat yo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong, Ilakok ti restaurant
itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyo dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na ti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga na kasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan met nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman na, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman na unay, nana. Ngam, sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot taag take pa iti board exam. Ay na, amok aka ba alam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y kanina ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y, nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikat ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Joy, Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. anya, pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya, Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagari ditahan. Nakaululi mo kamutan. ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kanaka. Nakatorpos ni Joy, nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti, ngam ingkaed na tinakatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagadal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti, Kinapudlo na, tsaka mo, no kasano nga kidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni anti mat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay, tanapalabasin, anti. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan?
Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksid ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wen anti, gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang, gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wen anti, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kana apong bakit? Okay kami mo, Insan. Awan tirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kita dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pawit me? Wan nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtala ka king ka, Jimo. Iso pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak baybay anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Orayem ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpawit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye! Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun aya. Damagak kumalaang no nagpawitan da Roger kan glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpawit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Ada kwartam aya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalata kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya kayo? Tayo libre kayo? Kaya ti pansay? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag nagiti apo ko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom da ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpawit na iti kwartada. Saan nga road? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wanti impaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpawit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan asaan ta arimbar bakit? Saan tan nagpaspasyar?
Ay, awang pa'y nga ron kwarta. Urayan ta, ano kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatagay, bakit? Dak nga ron amaw. Amo kaya, basta urayan ta Maturog taan, pitong, lakay, rabing. Anyat pampanunutem aya. Naisikot na pampanunutag Nga, Lo apay anagbasay ti pawpawid dagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akas day? Dakil mo ti pawpawid da ide. Jak ammo naumada siguro na. Kas tanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron ammo. Kanayon da pa'y gaubawag ite. Kung apay asaan da ta matingaw awagan. Saan da tanga ta akailaw dagiti apo ko tabakay. Kailiw datra. Nga makumikum da kanu nga ron. Kunan ni Jimo. Ay naimbag laki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko? Wan Insan. Nagpawit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga ron. Inkanto kitaan ti pawit ko No kasta, nagpawit ka Insan? Wen, insan. Makamukan. Si kantag budget. Ta si kamat ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka, insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipawit kami iti kwartayo. Agnaad ka laan dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi, insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay anda apong Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man da apong, Jimo? Ay, kwa, Insan. Awanak iji balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag dapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyaman nak, o sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapo. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakay? Ay, target manen Manay, wala ka target wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta, taadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga ron, taado ka ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryindaan. Agaanos ta Hindi mo sabat ta dagiti apo ko tabakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanay,
Nagbaliwan da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay nga, Ay, sandan nga agpawpawit iti kwarta, apong. apay nga sa, wagam mata kayat ko ang makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga no, madisturbok pa ida. Ha? Ngam, di kay madanagan, apong. Tasyak, ti gumatang iti agas yo. Pangalaam nga iti kwartam, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka, ha. No kasapulan nga umutang hak, tapno da paggatang yo iti agas yo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimatlaan? Wen Glory, sika ngay, Wen, Manong? Makabakasyon na. nasayat nga rod. Tapno agid dan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawid di Pilipinas. Kailiw kong apong bakit kan apong lakay. Oray siya ka rod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni Insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo, mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awan ay, nalipatan da tayo. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray siya na kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimaw. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapes, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Naiko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakit nga, Jimaw. Ay, May sa kamot alaklakayan. Jimaw. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. apay abugpog kawag da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nang ngagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak ka nagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo napaw. Apaw. Kaya't yung tigatas, itimplaan kayo iti gatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi sigmay. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, idinabaw, nasingpet ni Jimaw, nga may di agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kami, landa kami pa yan. Jacqueline, pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipawit kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabusbusan nyo.
Ngam di na kay matgayam igat-gatangan itinaimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Saan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kadaapong. Insan. Saan mi nasingaran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaga nga. At damot balay ko pagawidak. Weng! Pumanawak! Nasaya atay may ka. Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay podno nga kindaga. Itinagtuunan ti balay mo. Podno nga kindaga nga. Naluko ka. Barok. Linuko na ka. Di naggatangam itinagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo't gaya makukuha din lako nakin ka? Anya? Isumot la di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukuha iti daga. Baraw. Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pagnaudak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw ako. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat, insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ang titibalay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam man ang ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, insan. Mapilitan kamin amang idarum king ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw ako. Panagnagakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. Ay, pangaldawan. Ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay nagsidata iti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ayun na yan tikastoy abiyan. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano kalangan iya tersina da juwel ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sana agumatang Barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga itad at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ngayon pangasyaw. Saan ko mga agbayag ti utang niya, wan? Bayadan mi matlaad agaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imutang ni Nanaro na iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang? Saan mo idang ikikan? Amo mat anagrigat asingiran dagi di atat tao? Ha? Ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho. Mamati akto. Inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan. Saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman.
Jak pa'y lamay ititangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya ngay nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ang makaypawit nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak, tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay ngam kunanamot asan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel intun malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imaya, kaputa, umay ko ibaga, ano mabalain. Kahit saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare, anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ana, ikan kamare, ngam ne, pang-aasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da. Ha? Tapno mabayada kung di utang takar na ititersay na da Jewel kanina. Ay, uwan nga rod lakay. Ang mga nuan yan tumanon, tiag kakadakas nga ibagadagi dyan nga ag-asawa, narikataan. Naggapuak ijay itay bigat. Napanak na kisarita nga makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldangon tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayan. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan, ngam aging kaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kinama, nagrigat asingiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, isuarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyakto ti mapan agsingir iyay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kaiton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutun dakdagi dyan nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ije Facebook tinaganda. Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Hoy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man dito? Auntie? Adda ka din inanang mo ija balayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan ko na nga umay agbayad iti utang na. Oo, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya?
Anain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da nananina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo siya utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Amangan mo, i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man dyan da tatamara mon. Ha? Inak ito titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko dyan store. Umay kuman ito titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, atoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanena. Ha? Da ito'y lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta ya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ama inayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Atoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti may bagak iti day ngay naramid ni Nena. Basit agatan. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidin na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may, nakautang kan ka, na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatag tinagan nyo iti Facebook. Nagbasitan nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang? Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Tsak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Agingat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Win nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Anya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay isturdanina. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. Ay na, nagbangsitan dagiti karga ti ref. Bakit? Nag-expire sa amat ang dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tirsina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan ipos mo iti Facebook itinagandag iti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-munta ngay dagita, dakilalugi ah. Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit.
Awan ko matinadadaal ala ko ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi, naramid mo. Ne, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka dito igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire ala ko mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo kuman ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panangipost ko kadag iti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mo't no, saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka amiris ka matan, mare. Ay na, agyamanak, mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha, amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang kaw. Kat pasensya ka butan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyamanak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno at damat la pag-purchase ko itilako.